Dobar dan, Hrvati i Hrvatice. Ja sam malo šokiran. Jučer su bili izbori i Hrvatska je birala zlo i uništavanje hrvatskog naroda. Ja sam vidio šta je Merkel u Njemačkoj napravila u roku zadnjih 5 godina, kad sam se prije 3,5 godine vratio u Hrvatsku natrag. Ja sam otišao iz Njemačke radi toga kad nisam podnašao to šta Merkel sa nama ili sa Europom dela. I došao ovdje sa mnogo pozitivnih osjećaja da bude naš narod primijetio kaj je kao Sabor HDZ ovih zadnjih 5 godina napravio sa našom državom, sa našim narodom, sa našim seljakima, sa infrastrukturom i sa poljoprivredom. I imao sam kao vjerovanje u pametu i u Boga da nakon toga kad sada kao novi Sabor, Hrvatski pokret i Domovinski pokret se uključi da budu naši Hrvati i Hrvatice birali nešto pametno. Da nešto budu promijenili u toj državi i ne na onaj način ide dalje. Kako je bilo, tak bude. Bolje nek me biti nego idemo dalje. Već smo počeli kopati, onda se zakopamo kompletno. Da mi je to neko prije 2-3 mjeseca kazao da bude tak zišlo, ne bi to vjerovao. Ozbiljno ne bi vjerovao jer sam mislio da su ljudi primijetili da nema više mlekara, da nema više krava, nema više poljoprivrede u tim načinu, da sve samo ide na velike ekonomske firme koji preuzimaju male poljoprivrednike i da se uništava kao infrastruktura u Hrvatskoj. Vidjeli smo šta nam je napravljeno ne samo od nama, nego u cijelom svijetu sa tim europskim parlamentarcima, kao i taj koronavirus, da ga postoji. To uopće nikad ne se kritizira da ga ne postoji. On postoji, ali je 1000 puta potvrđeno od ljudi koji su isto virologi, profesori, doktori, liječniki, koji dementiraju toga Robert Koch instituta koji svejedno radi za državu i se samo tiče da sa farma industrijama radi, da se to kao silovanje cepljanje i da svi dobimo kao neke injekcije, da ne znamo šta je unutra. Da je to sve bilo i da očekivamo sa tim Saborom koji je već bio ponavljanje tih sankcija i da bomo morali nositi maske i bomo morali opet propusnice ispisavati kad moramo iti negdje drugdje izvan naše općine. Ja sam mislio da to se sve negdje u glavu mam dišli, kako je moj prijatelj koji više ne živi rekao, put izrit u glavu je jako dugačak i kad to doje izrit u glavu da to malo traje. Ja sam mislio da je to kod vas u zadnji mjeseci kad je bila ta pandemija, da vam je došlo vrit glavu ovi koji imaju obratnici, koji nisu smjeli tržiti, koji nisu kafići koji imaju, koji nisu smjeli otvarati kafiće, da te nešto shvatili šta se događa i ko vam je to napravio. I zato kad sam vidio jučer kako se birali kod nas, 80% malo kaj nije za HDZ, ja sam ozbiljno jučer cijelu noć premišljavao, nisam to shvatil. To je bilo za mene kao šok.
Jer nisam to očekivao. Ja sam mislio, dobro, ako budu neke drugo birali SDP ili HNS ili HSP ili Živi zid, još bi bilo negdje malo logično mišljenje. Ali nije. Nije niko ništa drugo birao nego samo HDZ i malo par ljudi, to sam više očekivao da ti ljudi biraju kao Domovinski pokret ili Most ili nešto. Nije. Oni su birali i to je kaj je čudo da su tu ti birali koji sam ja mislio da su nešto naučili. Ali nisu ništa naučili. Ništa. Još nikada niste shvatili da su vam djeca da rade u inozemstvu jer ovdje nemaju budućnost. Da su vam unuki pobegli u Njemačku i vi budale, za mene ste budale prve kategorije. I ovdje na selu, kod nas i u okolini. Pa vama je negdje otišao mozak na putovanje. Jer nekde u mojim očima pametni ljudi, jer tada ste birali ono da vam još ono kaj vam ostalo u Hrvatskoj bude isto na putovanju. U inozemstvu, kad ne budu imali ovdje budućnost, ne budu imali zapošljenje, vaša poljoprivreda bude otišla u pičku materinu. Kad doje euro, bude vaš vi mirovniki koji ste svejedno svi birali. Kad sam ja vidio kako to radi, ja bi svim koji su preko 65 zabranio biranje, jer nemaju pojma šta biraju, samo idu kad je na onaj način prije 30 godina funkcioniralo, funkcionira i danas isto. Kad sam to, zašto ljudi koji su djeca nek medu i prije 18 birati, iti na izbore. A ovi stari koji ne znaju uopće kaj biraju, pitaju 10 puta kak moraju spuniti, nemaju uopće pojma ko je na vlasti i ti biraju samo kad je u televiziji im neko rekao da je ta partija ili taj parlament momentalno na vlasti i onda biraju da naprave križe ili kruga bez razloga, bez znanja, da uopće da ne znaju šta su uopće birali. I zato to mi je čudno i ja sam očekivao od svih ljudi koji su na nekim drugim pozicijama, koji znadu, motim ne znaju kaj biraju. A da sam mislio da ovi seljaki koji ne idem mi v glavu da mora tak jedan narod biti glup i da nije shvatio kaj se događa u Njemačkoj. U Njemačkoj je bilo prije malo kaj ne 3 tjedna 5.000 traktora su išli u Berlin pred sabor, demonstrirali kad ljudi imaju mašine u vrijednosti od malo kaj ne €1.000.000, ali ne znaju kako bi platili te kredite, kako uopće dalje preživavaju, kako plaće svoje troškove pokriju. Jer im je isto ta Merkel, gospa Merkelina, to uključila da nemaju ništa. I sada doje još, evo traži bude Europski sabor da svi koji sada idu kompletno u Europsku uniju, to je i Hrvatska, sa Schengena ugovore, i kad idemo u euro financijsku stranku, da dobimo euro, da mi moramo kao član Europske unije uzimati te, što nisu izbjeglice, migranti. Ja nemam ništa protiv izbjeglica, nemam ništa protiv familije koji dolaze sa djecom, familije sa djecom, djedom, bakom i bežu radi toga. Kad doju dečki između 17 i 25 godina imaju iPhone, imaju 10-20 tisuća euro cash u džepu, to nisu za mene izbjeglice, to su invazori. Bili prije 5 godina i danas su još
isto i budu u budućnosti tako. I mi, nesmo to uopće, ne mi, nego najveći dio te države nije uhvatio i shvatio, primetio šta se događa u toj Europskoj uniji. Hoću sve pomešati da nema uopće hrvatskog naroda, a vi birate dalje. Pa niste normalni ljudi. Niste u mojim očima normalni. Dobro, kada je kak je, premenit se ne mre više. Ako mi Bog da sreću i zdravlje, da vidim, da još doživim kak budete plakali kad doja euro, kad budete svoju mirovinu 3 put preokrenuli i kad budete počeli sami sebe kleti i tući za to što ste danas jučer napravili. Možda vam bude onda došlo vrit glavu što ste trebali delati, a što niste uspjeli ili niste htjeli, niste mogli. Svaki ima svoje rješenje da napravi kruga na pravom mjestu, a da ste sada napravili, tu glupost i tu grešku budu vaša djeca i vaše unuki, zato generacije budu plaćali toga duga i vašu glupost budu plaćali. I nek vam Bog oprosti te grehe koje ste napravili. U mojim očima ste grehe napravili. Jer ja sam navek veroval i mislio da je naš narod malo pametnejši, ali svima se samo ide za novce. Imate dosta, a država i budućnost vaše djece je bolje, pa ako idu u Njemačku bude im bolje. Da vi svi znate istinu kako vašoj djeci ide. Ne svima, ali po većina, 80%, kak njem ide, ozbiljno kak njem ide. Kak žive u Njemačkoj, koliko iskreno zarade, kak su ti auti financirani, neplaćani, koliko je od ti auta, kad vi vidite novi auto vegetiran. Ja sam kupio, pa normalno, moram i ja kupiti. Ali je pitanje, jer ja platim sa gotovinom ili ja to financiram kad nikada ne bo moje. Ili ja imam leasing ugovor. Svake godine menjam drugi auto. To sve ide. Ali niti jedan vlasnik ili gazda ti ne da novce da od tebe najmanje 20% ne očekiva natrag. Kad bi vi znali kako vaša djeca ozbiljno u Njemačkoj žive, koliko financiraju te posjete u Hrvatskoj kod svojih roditelja, jer njem sramota istinu kazati, pa vi bi plakali više nego vaša djeca. Ali vi nećete istinu niti čuti da vam neko baci pred noge, jer istina boli i sve kaj boli se odbaciva, jer je lakše odbaciti nego priznati. U tem načinu ja budem sada malo pošutil jer to moram registrirati kaj se to dogodilo sa tim izborima. Komu se sviđa ovaj video more podijeliti, more lajkovati, more abonirati mene, jer ja bom dalje svejedno ovak i onak informirati kaj se događa na svijetu. U tem načinu lijepi pozdrav, ugodan dan vam želim i pozdravim Branko. Pozdrav, Bog, doviđenja.